أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد и захвала препадинол јек једино амаре господариске азза ва џел. Докато салават и муселами бича Аллах и најшкара маре мангле пенгамбериске и мухамедиске саллаллаху алейхи ва саллам, леске пордицаке, сахабиенге, табиненге, табиненге, мсао коленге, сука студини ислами саджико судно, диве Аллахума амин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, саренге пралален хем пенјален. Молин Аллах субхану ва таала, акала дивеса рамазаниске сонахамлен, Allah subhanahu wa ta'ala kabuli tekerola menge. Molina Allah subhanahu wa ta'ala od divesa su açila menge Allah zawajel te olakšinol, hemod Allah te preminol. Molina Allah subhanahu wa ta'ala te nagradinol amare pralen e penjen sos preminje o iftari su bulardea menge o iftari. A gjykarsar so on bulardea me ngo iftari ano dunjaluko o Allah subhanahu wa ta'ala te kerol te bularollo lenga ano gjenet el firdaus el a'la ya rabbel alamin. Allah subhanahu wa ta'ala te nagradinole pralen su aletane odural svako nešto karipa ya rabbel alamin. Allah za ođel to prostinul kobordija rota vrtinđahim pa na pobeder Allah za ođel molina le za oprost ko Allah subhanahu wa ta'ala to prostinule pralen gem saringa mengi ya rabbel alamin. Пало два пралален захвален Аллаху субхану ва таала кај хинам присутно котаројек олеске кера. Јер кобор мануша ана кава моменти на нетана ондо џамија или тане котаро бијава или тане котаро биоскопија или тане котаро дискотекија или андо разне харамија. Ali Allah subhanahu wa ta'ala dikan të villol da i si khejri da pobeder mange o oprost Allahsko subhanahu wa ta'ala hem Allah za ođer pravđatu ke udara hem alan kojek leske kerat ahvajtano bud baro njemeti blagodati sudin džao Allah subhanahu wa ta'ala menge. Allah subhanahu wa ta'ala molinale te učvrstinula men ja rabbel alamin. Sa su penjao pejgamberi alayhi salatu wasalam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O tu su vrtino vile antena ja učvrstin mo vilan to dini. A kja dova na valjano muslimani o verniko te mu kola kotari čip kotaro vilo. Dok molina Allah subhanahu wa ta'ala kola su na neamen sar Allah subhanahu wa ta'ala to uputinul te učvrstinul ja rabbel alamin. Pralanin kana italomase ko Ramazani pinjarutnoa me go hadithi pejgamberiska sallallahu alaihi wasallam da penjatano da nomase ko Ramazani vikinul glaso em penol ya baghi al khairi aqbil wa ya baghi al sharri aqsir. O tu so mangete kere khairi shukaripe boirom alo momenti te kere shukaripe o moçinjapi duke te kere shukaripe pa ker shukaripe ker khairi grabin sevapia shukar delia
dok penol oglaso ja bade sherri aksir, a tu o su mangete kere sherri, zarari, haramija, kakava masek, Ačov dosta više perdilan harami, Ačov te pageo granice Allahske azzawajal, irin tut ko Allah azzawajal, dok pralalen Allah subhanahu wa ta'ala avrijalo Ramazani, hemano Ramazani, vikinol ani tauba stanlo. O glasu su avolano Ramazani shunjamo hadithe pejgamberisë alayhi salatu wassalam. Au dvajtano namazu ka Ramazani. Dok avrijalo Ramazani, hemano Ramazani, Allah subhanahu wa ta'ala pravolo udara taubake, dol šanca pero boske, te pero pishmani za peharamija, stanlo na savno masu ka Ramazani. Ka pomina disa argumenti, a samo sa te podsjetinamen, че Allah subhanahu wa ta'ala vikinula men ani tauba, vikinula men ano pokajanje, te kaina men kotaro haramija, so kerđamlen dešujek masek, so kerolun insani svako divea na nesvestno šaj. Daš mislaha, daš šibjaha, daš vileha, deljencar, a kavajtano i definicija imaniski. O imani tano te svedočine, te potvrdine, ubeđenji vileha, hem te kere buti deljencar telesno, znači te kere buti te pokorina men e Allahiske subhanahu wa ta'ala. O Allah subhanahu wa ta'ala penolan Kurani pralalen vakerol mangehem tuke se somangolo Allah subhanahu wa ta'ala. Jer bud često amen puća amen kokori amen ili puća amare pralen košijen amalen hem pena sobi mange atu so mange tu ili jarab me mangava kava podali pušljan pe soro dolo Allah subhanahu wa ta'ala ili so mangol Allah subhanahu wa ta'ala pana pošukar so mangol Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala penol yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdikum sunana alladhina min qablikum wa yatubu alaykum wallahu alimun hakim. Allah azawajal jenisu mangol yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdikum. O Allah mangol tu menge te objasninol tu menge hem to potinol tu men ano pravo drumo sohine okola manusha angleder tu mendal pengamero sahabia. O Allah azawajal dva mangol mange hem tuke to objasnilo la menge akava drumo hem peno Allah subhanahu wa yatubu alaykum hem te oprostinol tu menge. O Allah azawajal so mangol mange hem tuke te objasnilo la menge o drumo hem ka ne ta menge jasno drumo hem te oprostinol mange hem tuke to oprostinol la menge. Allah tano jando hem mudro. Allah subhanahu wa ta'ala peno u Kurani wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah mangol te oprostinol tu menge. Allah mangol te oprostinol tu menge. Wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan 'azima. A doko kolaso sleduinin pomare strastija, namangente shirin za islami, namangente avena ni jamia, namangente rodeno lejlet al-qadr, namangente ovena nusafi tua manca, namangente oven robija Allahiske azawajal, što on sleduinin pomare strastija, sarano verovanje, sarano delje, sar mange, on sleduinin pomare strastija, a janeso, Allah azawajal so peno, a kala manusha, janeso mangen tuke, Денесо мангено коло манушенке со право друмо, пенол мангенче те чивено колен со на право друмо, те иринелен котаро право друмо. Те иринелен те мухелен на ани заблуда, тоен онда сар окола сојта не кокоро. Allah azawajal rakola men. Dok Allah mangola amenge te objasnilo drumo, hem te oprostinul mange hem tuke.
Zar na mangava oprost amen? Sigurno oja. Ja Rab, me mangava oprost. A kateko akala jetja Kur'aniske, kana tuka praveo Kur'anite četine, bilo slavi čip slavi tu svatine, kana pravem četine akala jetja, svatine da Allah Azzaođel, znači, svatine da somangol Allah Azzaođel tuke. Osetine da Allah Azzaođel obratinul pe tuke. Keron lafi Allah subhanahu wa ta'ala tua. I to su penete odgovor odmah, ja Rab, me mangava oprost. Tu mange to prostine pa oprosti. Ieko to dla dove su Aisha radijallahu ta'ala anha, sa suđanao hadisi pegamberisko alaihi salatu wasalam, kana pinja Aisha radijallahu ta'ala anha, o ja Rasulullah, o pegamberi alaisko, kana bi me upotrefina vo lejletul kadr i rat e kadriski, savidova me te kera, pinja o Aisha pen, Allahumma inneke afun, o Allah, tu hinano kwasu oprostine, tuhibbul afwa fa'fu anni, tu hinano kwasu mange oprost, pa oprostin mange. Jer ovaj Azzaođel mangol oprost, mangol to oprostinol, od vajne hadithi. Čitin džamin točka ajetija, objasninol mange Allah Azzaođel da mangol to oprostinol mangem tuke. Podali hinama meno dolači mangači Allah Azzaođel to oprostinol menge. Či bi ja oja, odgovorite na oja, či bi ja oja mangači Allah Azzaođel to oprostinol menge, na nesumnjivost. Ali so hinam tu i kera amen, kobor hinam tu i molina e Allahi subhanahu wa ta'ala, kobor amen hinam tu i kera pokajanje tauba, ko Allahi subhanahu wa ta'ala či to oprostinol menge Allahi subhanahu wa ta'ala. Allah penola na Kur'ani, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala penola na Kur'ani, Allah na vikinol je narodosoj uputime, pošto putinđali na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala na vikinol je narodosoj ko pravo drumo da italijano zabluda dok kana, dok ona keren zabrane su zabranidžao Allah subhanahu wa ta'ala. Kana manuša jedine po marodu mote keren od vas su zabranidžao Allah subhanahu wa ta'ala, tada Allah Azzaođel vikinolen oni tana ne zabluda. A svatinđama men so pena, kana pena ihdina sirata al-mustaqim, uputina me na pravo drumo. Evo drumo, a kava su mangol Allah Azzaođel te objasnila menge, a kava itano dva drumo su i ne, a na kava drumo pengamerija, o sahabija radijallahu ta'ala anhum. Jer manuška nasleduinol, pokorinol pa Allah Azzaođel, sleduinol, pengamerija alaihi salatu wasalam, tada avolo oprost e Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ako tu men mangene Allahi, sleduinen man, penol pengamer alaihi salatu wasalam, ajte ko to Kur'ani. Kana tu sleduine pengamer alaihi salatu wasalam, so desino pe, yaghfir lakum dhunubakum, Allah je oprostino onda tumare haram, znači tumare bezaha. Allah Azzaođel penol, inna alejna lel huda, amenge kerđamo obaveza, Allah Azzaođel penol peske, kerđamo obaveza amenge či te uputina tu men. A kada nahuljavano kaderi Allah Azzaođel djetine avertema. Avertema. Allah Azzaođel kerđa obaveza kokori peske či te uputino tu. Te čvolto ko pravo drumo. A insani kad ika cidol pe kotaro pravo drumo. Ko bormano ša, subhanallah, na kava masek Ramazani na koristinen. Žalosno, baro žalosno, ali ako vađe neka na kao setinol. Ako non stop ka prasal pa pestrasija o insani o manuš, ka volu dive, a od dva dive itano ka na ka volu momenti meri basko. Momenti ka na ka huljano grobo. Či penolo penamira alaihi salatu wasalam, pučta permalen, džaneli savi žele i sile okuvano grobo sojtano, penđe Allahu wa Rasuluhu a'lam. On naši ka ženolo Allahim lesko pengameri, penđe samo te uštolem te kril 2 rekatja namazi. Subhanallah.
A Allah Zogjeli mu kuqinja mangim tukit avano ani xhamia o taravije, na vallaj qindilum, na vallaj nashti, na vallaj momashkar, na vallaj moshero. Pirun paracetamol, ma tu pe paracetamol, pio che so mangi pro flam, a mo hava besh. Hava besh. Manash kotro halke, kotro rahmeti Allah iska Zogjel. Manash kotro dove che so kerno melekja ko Allah Zogjel tu che so pominin tu direktno anave ko Allah subhanahu wa ta'ala. I si amen manushasu i nas falemo falin pe stolica, wallahi, falin pe stolica. O terne valan te lađan, naš ti dukalno pro, wallahi. Amo taj sam mora to što lopko šofte gjate ke u buti. To ske u gazga što volim u buti. Subhanallah, koristi. Ja bagel khair aqbil. O tu su mangete kere šukar delja, bujru malo momenti. Je kotor odla delja su valjante kerolu insanite peru pišmani, pokajanje ko Allah Zogjel. Te kerol tauba ko Allah subhanahu wa ta'ala za svako insani džanut pe greške. Nani insani su na grešinul pe kja pu. Sani nam grešnikija. Ali najškar grešniko so penol pegamera alaihi salatu wasalam. Kullu ibn Adem khatta. Sare ademiski čavejtane grešnikija. Ali najškar grešniko at-tawabun. Najškar grešnike je tano kola so perem pishmani. Kaine pe za pomare greške, za pomare haramja. Ebu Dher al-Ghifari radijallahu ta'ala njek sahab, njek kodro džande bare sahabija, prenosino lik hadis kutsik da u pengamere sallallahu sallam penđatano, da u Allah subhanahu wa ta'ala penol. Poznato, ja ibadi, o me robija, inni haramtu dhulmi ala nefsi, me zabraninđu mi nepravda, kokuri mange, pa penol, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا hem kerđum harami, zabrana i nepravda, maškar tu mende, hem makeren jeke avereske nepravda, zulumi makeren. Ja ibadi, o tu men me robija, innakum tuhti'unna bil lejli wan nahari, wa ana aghfiru dhunuba. O me robija, tu menca që maske rathen divea greshinen, keren haramja, wa anna alladhi aghfiru dhunuba, a mehin mu duaso oprostina vo haramja, wa la ubali, hem nahajina vo doleske, oprostina. Allah Azza wa Jal samo mangol te shinoltut. To je iskreno to pokajanje. Pravte karte, so fenomen de pravte karte, a? Pravte karte, pravte delja te bučaja Allahinja subhanahu wa ta'ala. Ako inan kokoro, ano glaso, ja Rab, grešin džum, lilun kamata, borba protiv tutar prav džum, ja Rab, grešin džum, na samo ker, nego hem drama, nego. Ja Rab, oprosti mange, ako na oprosti ne mange, gotovo, i nu propastimo. Rod iskreno kod Allah Azza wa Jalla sa kela fecar kod to viloneka i kno nakotari čim. Vas to glaso. Po ako i nanono džemati, kanadžani sežda prav. Prav to vilo Allah Azza wa Jalla. Prav te buča. Ja Rab, kerđum harami, zina luka na finantan. Ja Rab, kerđum manja veća kocka ko finantan. Grata Vinci, siguranje, dalavere, sođe na me. Jaka na te rodol pe oprost, jaka na više. Komase ko Ramazani. Komase ko Ramazani. A i tauba, pokajanje, o manušno valjante rodola stalno svako dive. Dive hemrat. Peno Allah subhanahu wa ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hem tumen sare, pokajnen tumen, sare tumen pokajnen tumen. Peno Allah subhanahu wa ta'ala, o tumen vernikija. Zbog čega? Soske tauba, soske pokajanje, soske Allah subhanahu wa ta'ala naredino te pera pišmani za mare haramija, tikne bare. لعلكم تفلحون. Te bi ove
спаси ме. Котар това спаси ме, ја Раб. Кереман цар лафи, ме четина во Курани, кереман цар лафи. Состар те спаси не, ман, ја Раб, состар. Котар яг е джехнемиски, яг, кола манушани, яг, ленго тело, ковол цар, обрего котар Ухуд, барет, баро тело, соске, те окосиноле, o paripe i kazna je Allah'iske zavođen, soske osredinđa pestrastija, barogo džako, najrinđapete prot pišmani Allah'iske subhanahu wa ta'ala za peharamija pe greške. O Allah je zavođel te rakolamen, Allah je subhanahu wa ta'ala te oprostinula menge, Allah je subhanahu wa ta'ala te grolamen kotar stanovnike dženetiski, ja Rabbel Alemin. Penol Allah je subhanahu wa ta'ala, illa men tabe wa amana, osim okola so perem pišmani, pokainem pe, pa lodova so perem pišmani veruine na Allah Azawajal, u amile amelen salihan, hem keren shukar delja, keren shukar buqa, fa ulaike, o lenge Allah subhanahu wa ta'ala, yubeddilu Allahu sajiatihim hasanat, o Allah subhanahu wa ta'ala, o lenge kameninol, o lenge qelale delja so kerđe haramja, a kom pokainem pe, ubeđenje na irine pa no dva više. Allah je zuđelo harami pretvorino lenge, ano halali sar tu te kere delja hem delja šukarko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, hem Allah je zuđeli tano kvasu i tano milostno, hem oprostino, ja Rab oprostina menge. Allah je penola na Kur'ani, ja ejuhellezina amenu, o tu men su veruinen. O tu men su veruinen. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Pokajnim tumen ko Allahi jek iskreno pokajanje. Jek čačutno pišman luko. Sar čačutno pišman luko. Čačutno pišman luko. Jer o pišman luko je sila uslovija. O pokajanje i tauba je sila preuslovija. Savejtan od Allah. O manuš kana kerol da je harami, pero pišmani, Duriol totara harami, hem na erinol vi peviše ano dva harami. Pero pišmani što kerđe od dva harami. Na erinol peviše kod dva harami, duriol znači kod dva harami, a o štartu i taska kotar i tauba, ako džikaske kerđa zulumi, o variante žal te rodol halaluku kotar popravo. Te rodol halaluko, kotar popral, kotar komšija, kotar mala, kotar i zajednica, ako džikarske hulinđano hako, ani zavluda. A kad te i si pralalen, buđene kerena sa ti greška. Primer, kada džiko kerđa zulumi džikarske, da ih nepravda, o džalo leste primer, hem so penol. Penol, mo pral kermange halali. I akava džanol bez endaro dujto, džanol či akava nakađarske zulumi, so kerđamange u zulumi, nakađamange ništa, so skerodol akava halali. Ama akava so rodol estar halali ov džanol, akava džanol. I ov mislim doj so ađukar završin džavo halaluku. Na. Morate vakerese samo se bepi, rodel estar halali, tebe ovo primimo. Колая завоđen, oja oprostimo. Amo, kana ne kljuvan Allah zavоđen, taman tu huljano dženeti, pomeniđam često kala divesa, Allah zavоđen oprostino, on penol tke oma robo huljano dženeti, gotovo. Matar završin džan. Tu bratine tu ti džan dženeti, okoleške su kad džan zulumi, filan stop, kajđa. Mugman mrti džan dženeti, sao dženeti, ja ću. Tu mangi kad džan zulumi. Pa rodinđen tar halali, samo halaluku, na ovakve džan suske rodinđan halali. Znači, iskreno pokajanje ko Allah je zavоđen i da ne trin o štartu huljo, a kja tačka opral, znači epraleja zulume emanušeski ili pa i tako dalje. Allah je zavоđen te rakolamen. Imam da zalje remola penutano obršin sodol. Kapka opi kapka. Mase kencar, bešencar. Ka volo momenti či ga postavolo bar.
Dok od la capche bășențar sode, te chidela nek bura. Bășențar, iste capca do burkha, pani period i kofa, i bura. Le celo bar. Te mukeano pani, a kakero šteta bareske? Na. Ali capca o picapca, ano bar, bășențar, posavola, ke mukol trago. O tikne haramja so men pena tikno ništa na ne, itlen od la kapke. Harami po harami, ništa na ne. Pogotovo kada počminđu insanja, subhanallah, Allah je to prostino. Hem zabare haramja, te pene ništa na ne. Andenge ka tikno. O manu škotska, manja veća, grata vinci, ništa na ne. So grebine od te ništa na ne. Ani baka, je potpis din džambe, ništa ne. Allah janol di kolna šte biše to anofito. Bare araminge tik, omanuš muzika, baro horame, živina. Sakava, upekaste navalina tovaku ili oslanjenje upekaste, znači upo haramija. A nao po Allah je zavođen. Allah je to prostino. Allah je to potino. Čakala, problemija. Kapka upi kapka, ka lolo bar već kan dikeo dva insani, šajem te mu kolu dini u islami sa. Jer soske, kana kalol više ovilo, na janol više te razlubinula halal i kotar haram, je gotovo. Allah je zaođer to prostinul, jara. Znači, buti bitno manušte pazinul pe, nate penul peske, znači, haj tikno, ko bošaj, citu, znači, kotaro haramja, o bare, o tikne, mučin tut, Barabar mansar, pa prvo mange važino. Me porodicake, posle starengi tu mengi sad nasihati, te mu učiname, znači, tena prekrešina o granice Allahske subhanahu wa ta'ala. Grešinde manušan gledela mendarda. I ne manuša su grešinde. Allah subhanahu wa ta'ala penol. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله سبحانه وتعالى في القرآن هم كتروا vernikija, se verujem vernikija, hem kotro vernikija i si burja so nikareno amaneti, nikareno obećanje su dinđe Allah iskazođel, samo obećanje, ja mo gospodari tuinan, ja Allah tuinan mo gospodari, ošadeti, nikaren po obećanju su dinđe Allah iska subhanahu wa ta'ala. Evo dolamanu šendar so dinđe bez Allah iskazođel i si olendar na kreo dunja luko, geleko Allah izođel te će olena nozeneti jarab. Dok i sija sam ke burja su džakeren, panda. Ta volim ga momenti ti na kreo dunja luko. Penol vome bedelu tebdile penol azveđel, hem asaf ke burja penol na džan, a ne levi strana budkolaj. Na menine non drumo, on mučini preznači tebe šenko ko pravo drumo. Evo doleska Allah azveđel penol odle burijenge, sahabijenge, penol radijallahu anhum waraduan. O Allah je tano zadovoljno olencar, hem on Allahija subhanahu wa ta'ala. Prenosino pa menge da ek sahabi Abu Lubaba radijallahu ta'ala anhu. O Abu Lubaba radijallahu ta'ala anhu hine je kotro sahabija ansarija. Hine tano je kotro sahabija pejgamberijska alejhi salatu vesselam. Hine ek sahabi subhanallah te dikeleski tauba pokajanje sarkerja pa kahina mamen. A oni ne manuša. Oni ne manuša. A kada dikace sad stvar grešinđa Abu Lubaba, ov sahabi amo grešinđa. Argumenti da ovitano insani, jer čikaske kana pena valante pere pishmane kwa akana mukto olena oni sahabi abesle pengamerija. Na, oni ne insani manuša. Samo su oni ne iskrene ko pokajanje. Oni ne robi Allahske azza wa jal. U Abu Lubaba radijallahu ta'ala anhu je kotaro bitke so vikinupe i bitka, znači borbano Ahzab, valanđe te džanu mušrikinja, ker je dogovor mušrikinja, te džan tu vlinani, a ne Medina. Te uništini ne Medina, je muslimanjen. U što
Salman el-Farisi, o Salman el-Farisi radijallahu ta'ala u shtol dol jek ideja, jek mišljenje penol gjithë suka kera penja hajde penol kahana penol i gropa, hendeki kahana, që znači on te na padinja me na kja strana, te na shtite na khen. Jer i Medina ndër, hine jek strana Medinaki, hine Kuf, jek strana hine planine, vulkanja, bara vulkanjenge. U što Salman el-Farisi kana dinja kja ideja, hemo dva postupini na gjukharon, kergjeo dva hendeki. Znači kergjeo dva hendeki, kotaro Beni Kurejda, jahudije, ushten hem keren špionaža. Keren špionaža znači ko mušrikinja, ko Korejšija. Hem kana doresen saznajnje znači o pejgamberi alejhi salatu vesselam se ko kerjalnge akja zamka. U što pejgamberi alejhi salatu vesselam penol samo penja te završina penja akja bor penja odma penja ima teđa te uniština penja o Beni Korejda. Te uništinale odma. Dobro. Odjarat ušte se u stvari kirat okoline bišu panč znači bišu panč dive rača okružinen ogava o tenga bešle u jahudije. Okružin dželen. O jahudije džanin čahina na njolenge spas. Ali u jahudije sar jahudije dan danas koristinu odja taktika hajde sote kera ka puča ole te bičale na menge penja Abu znači Lubaba te ane na menge ole či te kera negociare te kera olenca znači pazarluku sote kera či te spasine pe on rodena kale sahabi o pejgamberi alejhi salatu vesselam dozvojnul ske te gjall penol gjall ali penja ka vakiravt ke penja diso penja makavane ka çol maškaramende vakerolske se so valan te keren on savi odluka anđao pejgamberi alejhi salatu vesselam te kerol pe olenge hemo dotina shunjaniko samo Abu Lubaba hemo pejgamberi alejhi salatu vesselam inote pejgamberi sa vakerolske penja ma vaker olenge penja ma dijalo vesh suka kera olenge penja na ne problem penja a çol dva gjukar Gjalla Abu Lubaba kana Rasul kod vatan dikelo jahudije radosno jahudije a mususke rodindele jer oka na hinjano džajret luko kerola hine butio lencar trgovina i biće moka kerol rahmete amencar ka pandol jak kana resla odote peneno o pendeo Beni Korejda jahudije penen ja Abu Lubaba penol a rešinjente kereno dva su penjao su odlučinjao pejgamberi alejhi salatu vesselam on tu inađanese su odlučinjao pejgamberi alejhi salam u što Abu Lubaba penol oja penja odlučinjao Olavi va kerja ali ona spatinje so dok na kerja išareti penja oja penja od ova su odlučinjao od ova kakera spatinje ona ali Abu Lubaba kana kerja od ova steja gjukar nam penja penol Abu Lubaba nam mrdinđu me prencar a te na spatinav kaj grešinđu izdainđu me pejgamberi alejhi salatu vesselam baro harami te izdaine pejgamberi alejhi salatu vesselam Allahu akbar so kerđu u što tano na džalko pejgamberi alejhi salatu vesselam irino pe džal pravo ni džamija pejgamberi alejhi salatu vesselam hem pandolpe ano iako to stubija Medinake ani Medina dan danas te džal čiko ani umra do te i si od vas stubo a navea Abu Lubaba so ste poznato da pandljapano kod vas stubo pandljapa kod vas stubo penol mega čakerava ka te dok na vol ajete kod u Kurani da Allah izvođer magi oprostinđa palo do vas od desinope na ken šov divesa ovo do teano stubo pandlo leskerum ni a vola hine sabarite pravole samo te fano sabaj pandole anglosare a kvar dešavanje da si džapa angleder te na vol o hijabi farzi kulinja pravđale farino namazi pandole palem hej rami sini rumnir pandol to tano stubo te buko pa palem pa kupladne pa ikindija ko akşami sare dikeno do te a Naștingeau te penul cucu sare ca obratine pe mangia kana kala kva grešniku kva haramđija kva gjukar on se vingea Allah iska zođen
Дока ви инсања живини манушенге, на живини на Аллах Аззаваџел. Сова кероло кова манге, сова керджа кова, сова керджа на. Живи на Аллах Аззаваџел. Мајте тришнил тоа верчико. Англаллах Аззаваџел и си после расуни. Алхамдулилlah. Пало до вас од десинот пене џан Расул Олафи ко пегамира али сенам се сао поступак керджа со керджатано, тежав на кратко. Хем уштол penoltano o pejgamberi alayhis salam kana biova vol mande hem vakerol mangi situacija me bi rodava oprost ko Allah Azza wa to prostino peleske ali pošto vakerja gjukar me na ulava kana mashkar leste hem Allah pošto magod gjakerol ajeti palo nekoliko divesa a voleski objava či Allah Azza wa prestinja o pejgamberi alayhis salam počinjata hasal da sova i Seleme radijallahu ta'ala anha kana šuđao glas o pejgamberi alayhis salam hasal penul o pejgamberi alayhisku svoje buti so hasar penja Allah Azza wa prostinja abu znači ljubabaske o prostinjalaske penja te javte javinamske penja ti ne tuče penja javin u što djavola in džamija penol ja abu lubaba penol Allah Azza wa tuke o prostinja o sahabija kana šuđao dovani džamija odma u štilete правено ошело те правено то слободинеле одма о на мухале пеџа на пеџа џакерено тека инен ма праве ништа пеџа ме џакерабе пегамбери Мухамеди алейхи салату вассалам овте право оле џакера а воло пегамбери алейхи салату вассалам право пегамбери алейхи салату вассалам хем пенал пегамбери алейхи салату вассалам я расулаллах ме керџим харами на мангавте живина вишан дуатан Mangav muker to uzaltu kerpja. Mangav to ovo, to avte živina uzaltute. Hemo bogatstvo suisiman. Momali suisiman. Zbog odova arami sus da iđum tu ti ja Rasulullah same kada vleko odrumala iskazovađen. O pegamberi ali salatu wasalam penolske ja Abu Lubaba na penja sa. Penja yek trećina penja de ečororenge penja okvamu penja tuke. Subhanallah. So kerja pandla pe shop devia një stupo. Soski zdenja. Nikal gjao manet avrial. Jeros fatin gjao etika i penol Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula. O tu men sovereinen ma izdeinen e Allahim emlaske pejgamberi. Ko borxhene muslimania na pena Roma. Muslimania Jan vakere ne modova sonane ando države samo ti dobinen je karta pasoši samo ti dobinen je permesso di soggiorno od vas sonane soske ci volne anizamka diholeski situacija lole shukari pnao neverniko hemo itano ačkar slabo imania ci izdajno Pepralen, izainuli feja Allah Azza wa Jal. Opasni buti, Allah Azza wa Jal tarakol, ja Rab. Allah je to prostino la menge, ja Rab. Kana on postupinđeja džukarema kvaj argumenti da omanuš kana grešino te prastalo odmah ko pokajanje Allah Azza wa Jal. Te rodolo oprosko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem palodja greška, neka dolda ek sadaka, sa so ovkerđa. Jek trećina, a menda narodol pek trećina. Diso de kodrum Allah Azza wa Jal. Jek shukar delo, Allah Azza wa Jal penol, inal hasanata yudhibna sayi'at, čačimasko shukar delo, ko sol očelalo delo. Mojna Allah subhanahu wa ta'ala to prostino la menge ya rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala to prostino la mare haramja tikne hem bare, so džanalen, hem so na džanalen, ja rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala te nagradino od te preminuo tomaro postupa te mare ibadetija. Allah subhanahu wa ta'ala te pomožino mare pralena ni Palestina ni Sirija kaj godita ne rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala te mogućno so pobuder Ramazanite do džakerate družinama na džakaratre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.